It is social media books and penny, every penny Kwaku Manu Wabekasa, one OseboTheZaraman concerning annual shooting incidents and cause for Ewo Kwabenya. Now, not just for Kantan Kabano. Na so baby na sworn in fact the inauguration ceremony no etu e course one more e kan Adwoa Safo no omo abedin komo afa ho bedwedwamu amwate ase aha ipenya block media make sure say any day obe like if you order my bros grab button some back the key verification account of latest update some back to the wide media mama e wo comment section oba so na chef for enya bia hwe na me kan phone nala money send app ena dia ma wo USA o UK open send ska e kofi nala for say using promo code PENYAH TV ever send ska na obecha e cool $20 e nala ana obia e yisu be be fe bia no ye nala na ye nala kosa na ye nala. Now let's go to the story. Enra ana bro video ka kire wo say program bi ekọ so ewo Kwabenya Kantankan residence be be na otie a eho ana Kristo Asafo Mission Ghana Church no ewo as in headquarters eho na ewo program bi ekọ so organize a coronation of Akofena, that is Nana Safo Kantanka Babeman Akofena, to be the leader of the church. They will grant them and then I did be on papa a year, Nemra, Nassam, and she said, you're the two. I saw you move tea, milk of this Akofena. Mrs. Samba put down. Mesham Mukina, Amanaya Dean. Shabo is trying to say you will. Say, I'm not going now. Then make cheap and it's job. And to be the leader of the Kristo Asafo Mission Ghana Church, to be the overall leader, overseer, on to take care of the administrative roles. Any BBA, and I'm say, you can say on a leader, meaning say anything that falls within the Kristo Asafo Mission Ghana, no, the automobiles, schools, no, any BBA, no, nonsa. Kantanka ye no she say any bibia no ono na obeye ma me catch one no say sadwe na manso ewo ho because abusiafo no present Adwoa Safo former member of parliament for Kwabenya ono Adwoa Safo no presenting say ono na compare oye successor to Kantanka ana the Mission Ghana Church no so kire say almost prefer Nana Safo Kantanka Akofena ono prefer no say onye successor to Kantanka. Nese eno akofament was abewe enuanu mienu ntem ama asem ka say e court but eno ano during the coronation of Akofena no na Adwoa Safo ekọ ho no mo ema etuo ekasai I say, etu akasa ye no police for the report by confirms aye no kure Adwoa Safo etu aka no amana de o ayaresabia oje ayarehwe na omo ekos ehwemu ema later omo sade another report by omo chire omo achi nipa ses no machi no na omo security guards a omo ewo gate no ba bia na program efie ho no mo na Akofena ho no ba no mo ye program no security guards na omo ho no mo omo na fire arms no towards Adwoa Safo on the car
say omu na fire arms no enti no police for akwachi da nipa ses no na omu go so eye nhwemu ahwe obi an ho bia no omu ebeche no ama later Kristo Asafo so the letter eba do mu kire mu say ade na e so enra no police for ka say etuo ekoso any other thing there etuo bia anto Kristo Asafo krata omu de ba e no mu kire mu say etuo bia anto there wasn't any gun firing etuo shooting incidents bia ankoso na ensemu na media no say Adwoa Safo yabo ni tuo ena den no so nya ne kre na Adwoa Safo na ana ashida a fake story bi dey ma media for no na omu eka. Meanwhile, this was the video and what happened here. I was horrible. But na mission chat Ghana so tire say eto bi anto e ma na asem abebeberebe on the internet. Police for the report aba said there was a shooting incident. I'm omo hair car no. In fact, car no bibia just say a bullet and a road car anymore. But the Christians are missing Ghana no. I know na you swear Akofena in as the leader no. I said the car aba be chire mu say bibia say nsi na enwa do mudi nwada say eto bia anto e wo ho no the area ho there wasn't any shooting incidents. I'm na way abebeberebe na busia this issue no as surface on the internet na eno ana Kwaku Manu ene OseboTheZaraman omo abechire omadwen ewo ho na we ene nsem a omumienu no obia eka eja aya apostle Safo mia me sister penyi Adwoa Safo nyankopon aya wadom wotimi kura waban aba power 8 years wo MPP munye ne ye kasika anyame adom wo bi eja pade wo bi edan wo bi cars wo bi Akofena sedini mamuni yamfa cheme cause me pese me boss adi no Akofena hwe baby a wote etese Paris ka be ne bi ni Akofena fi ka be ti hwe papa ko Joseph ma do ye ka akire mpo nye hia ni do ye ka akire mpo wonye hia ni sabi mo mama ni na ho ebi ankomon se de medi no na bia mompe mo mama ni na ho efi se mo papa wu ye nkom hye bebre aba ho enkom hye bebre aba ho sabi hwe obi nyama yo yemu bi ye nyamu anke ya yo na nso minyawa ye musuo papa weja company kese sei company se e produce cars na se kwa me usama ye TV because me pese me chese me follow mo na ye kantanka TV papa na ye onu na de ne vision ba ye ana wode ya behye mo amumu ana ma tete nkofo amu no mu ye adwuma na ka akra ye to ba ko sei a mo ka mo ho bom na se mo se mo nyina akra mo nya adwuma bia bia mo wiase mo nkoye obi adwuma na se mo se mo ba be ye mo amo papa adwuma mo benye sika saa mama wo ntoato aso awo ntoato aso mo mandi no mo nana no nyina ba be ye sikafo na mo kura mo dodo ye sei mo dodo ye sei mo papa te ase wa ye mo ahemfo wa ye mo ahema because mo no ye somo omo mo church wo ne mayo a ye somo minim say ye somo etimu emre bi nanka me beka asem bi na me yasa ade we yasi na man ka asem kro me yasa ade we yasi ko na asem ya kasa no ma ko live kakra danka me beka ho asem bi eye ni start ye se na wotwida wo se de bade me musa Akofena akroboto kocha na amaso asa wo yi ni ma no a akire o akrot koya obo na wo chia no ebiem me say hu say Akofena the date aba ene asole ene abusua the date aba
ɛna me sister me maame Safo ɛno so di on so ni nuanum ka yenso akabom ɛdi date ban saada no ka me so phone ka me so camera se ya akasa se ya ka me so camera se ya asa ka me ni abre na ye production gidigidi ntino ɛno de bia na stress na afa baby ye won kofu bu o ma he ye wo ye ni ma ye mpanyfo dada obi anyini dada obi abobra dada ntibu be hwa masumdua aba ma hwa papa story sa be si sa tamse because hwa papa hwa kuadwuma hwa duane sebi ema bubuafo e be fa duane ne ko papa ne enye selfish say wodwe onu nko aho na adwuma oba wiase oba yenso oba hwa afoforo nantes beye 50 years ago 40 years ago mo papa wo graphic mu e wo news TV so wo de ne nsole makoya adwuma wie a wo de sika ka ho ache mo ache abro ache bode ache anka che bibia de mankofo won pe ne ho se obeye ye bebre eboa nkofo boa nyanka enkofo atwa mo papa ho ahia efa ye de o mato ho asafo ho asafo enso mo nka busua ho papa mo papa hwe nipa bro more than 1000 omo a wayin pro like wa form say ne mawo etu mo nsua samo papa kura ne nani mrade hwe nyanka hwe wusia hwe mo brofo de mani pa bebre kondo yo mbadwo Kristo Asafo aya doye eni kuaye dam kakraka lake edaho enam bebre papa obi minim ensase amo papa wo nyansase ketwa e wo kromi ha Ghana bebi asase papa da bia mo papa wo bi tamo uchemo papa ja pade akura wa ya enti mo di ade a yakase yakasa ye be kasa ma de ache ma de asan wo be kasa ofi asem but mo ebian sisi ano me according to the me ma hwe sisi ano se omo di asole no esi akofena ohene se de mre bia ne nyina ye hu se maame sister Safo a yesi ne ohema pen akofena so yesi ne ohene pen ana si Asafo no mumu hwe omo de papa na esi ne papa nan de mimi hu ye beginning no de mimi hu tuo se aboka mu but enwumre de me beda mimi hu ye ne se car ne gate kura no achia eche se yesi wo de car no sister Safo a de car ko bo gate ni mu se wo de car no wura gate ni emre bie no ma wo wi ase se me mitimi fie se sa na tie se de me hu no dia ana me mitimi fie hai na me otu amalanse se me mitimi fie na me otu a ya lansese abanya gi sa tu na tum na wo di mirika me ye afahye ebia menim se me no wo nka wo ne me nka ye nka wo ye metamfo me ma fie program me ye ne me ma wo fie ne mo me ye no me ya me fie na se wo wuram na se obi a ono no kuta tuo gina ho a wonim de ye besi se wo de ka wura fie ho a wonim de next de besi wonim de ye besi ada se tu ni pagu kanim a solifo no mugu fie na ada se ye bobo wum to pe antini ade ye ne ye bodyguards o se ye ne ye security ye wo no ada se ye be guard se ya mpase me sister de omo ka no eye no kure na se ya mpase wo de wo ka ko fie ho ana ko wu ya sister nka wani ti pass wo wa ho ka bo so aye nkora no ma asempa na asema making ebi obi nka sa ade ya making obi nka no kure nkyira wo seti sa se wo de ka ko bo gate mu ampala kama do ebi ado hye nkura se kwaye sa ade no one wo ye oba okura wo abem wo ye minister wo abem edu bia ma abem nkasa eye phone call oh why now the link ex president
abemu maame Safo anye ni paketo wa abemu se wura fina onna edu me bi yeto aba 11 o ma eno mutimi process aba no wa abrochi onye ni paketo wa edu betimi se bibi hawa obetimi afamra kwan so because woni mmra watena parliament da watena parliament atra parliament wonye ni paketo wa wo kro we mu wonye ni paketo wa etisem etisa enfamra ne nhye wo nsem na mra ne nya adwuma so pese police focus stop wa ma police akoho ne ya stop se bi asem ne wo court ye ka asem ye nwie enti obi antimi nya bibia amfama no emfa wa akoma sa futu akoma ye nyina o akoma me no mienu na papa Kwaku Safo sabi ne mampo eye 100 mpo antika komede wo moda te papa na kasa ne yemu ma na topa mu ma eye ma akoma ko 100 mpo a eye de na mo pe ekoma na aden mo papa na mpese mu gu na ni ma ase kwa mo papa na mo pese mu gu na ni ma ase kwa mo pese ya na ase papa ade bi o wantete o mu ye wanka o ma mum papa ne ti ase ne wantimi anka ne ma na mum o baba ka tia wo se kona ko ka tia asori fo ni nyina dia wo dia ye no tama wo suma se enkopo papa chew o baba ka tia wo se ko ka tia asori fo ni nyina dia wo dia ye no wenti man ko ka e na papa e di free mu e na wo free mu a wo ku na japade ho nkwala mako 7 won kwa na wo pre japade ku fa japade anye bia ente da wo be wu no e japade ni nyina wo de be ko o papa nkasa o de na ade baaye we ja hokọ na wo when na solid form painful a omde omuyefu nenam Paul say obi e na oni me madwene ye pe this Kristo Yesu osoma me if say painful ni na prepare de ye omudia na mo enye de ye Kristo Yesu dia asori painful ni na pre omo nyina hiafo ho ba message body me dwene hiafo ho anytime members no pemasem sa me dwene hiafo ho metibi yi mpaboa na mde akwa asori na ma hwe hiafo mo ho na mde ache wo mu me fantale na mde akwa asori na ma hwe hiafo mo ho na mde ache wo mu mumu ma na ye bida anytime mo time no enso me wo time you one time you en change me odo a me wo ma me nyankopon we say nyame na aye me sa wa mama koma emre giving a calling what the an say so be ko tren wi atoton ade enya sika pa se mfa ko enyame adwuma na wadi sika no na wo wi a wasa de bigna so dem wo etwa members ne mpoa enu ti na wo ho na so papa de aso ne she messe bom nsa 2017 what is share mensa up to 2021 eya wo kuro ye yi e na wo wo me ho se wo papa se o se bona wo gini die no na wo kamfo no da bia no be se wa bo nsa na wo kisi oba wa bonten na sabe ye kisi oba wa bonten a eno kire se wo ye ohina ye ntu wade so e na wo se makonwa wa butu no da bi o me ma sorry mu se me be pa ahini o eye wo papa nyansam no hu sa me ba we die de we a wo te no me de bibisha ne sa obetima ye e na papa de ma me e na wo time me ntimi nye leader of the church e ma ne nye because me nye papa ba me nye ne moja ba ntimi nye leader na mo me ye member ntimi ama emra aye adwuma wo papa enu masem e na yen ye pese ye adwuma wo papa legacy e na ye pese ye adwuma wo do wo papa o ma wo papa do mu nyina no wo be do mu sa wo papa asem a o ma wo papa pe wo masem no mo ye wo papa adwuma ye o mu nyina wo be pe wo masem na so nam sa wo tan wo papa na wo mpe na asem na wo pe ne dan fo nti obi a wo papa man position wa soli mu a wo ye no kwafo na nani da ho na wo mpe corruption no wo ba ye wo yi wo mu nyina afi ho e na wo de awudifo ne akronfo e de wo betim no ma ye adwuma na wo tima control ma gi sika fi wo mu nsem e na do ma ye adwuma obi aba sorry ma be sum for more than 40 years 50 years ansa na ye wo ba ye wo timi de one telephone call frɛ masa wo ye secretary wa ha e fi ne ko ma gi position fi nsem wani tin sade enka ho enso wo ba obeja social media no waton mfuto agu nkofo ani se se na wo ye onyankopon ana wo ye obofo obonsam pa wo wiase
one ni Kwaku Akofena Kwaku die na wo pe wiase wa ha wo papa saa ma wo fi wiase kɔ wo sa be kumu ni aba pa yin so aka ho Kwaku se ni mo antimi wa atete wo ntoma de onipa be guo no eno ana obetwa wo de kum nipa wo wiase nyina obi nkum but owu ankasa ebaba be fawo enam se wo pe nnuro nti wo sora wo na nnuro so wo na Benin wo na Togo wo kwaji nnuro Kwaku yadi ma na o wa duro pa se onya plane crash a otimi doje otimi de tika dan na wayira eda wo ba ye no woni ni tumi ni bansere ni na owu fa omu edi omu koye ndi Kwaku kumu nipa nyina kumu nuanum nyina because of papa japade nti uwia fa japade no uwia fa japade no eda wo beba no fa wajapa eda wo beba no fa wajapa no eda wo beba oso no eda wo beba oso no wo fa japade na wo pre no fa ma wo na wo nyaawo what it when I'm paying for be Absalom in the Bible David ba Absalom he never a day thought say obeguni papa ni mase never he never a day thought to say Ubetuma chere wadwene e de amame e wo comment section aha ipenya block media akra